parlok borokคำตามติparlok rawan so bahasa sengap bahaya kan kan notis kwai dok kha ka bahe berkebiang manam ta jong pi ka badai hapo jingking shuar kan ne jiko kwai dok kha ka bahe wa hapo jingking shuar ka de ka arp trik da benyo arjar fly ka badai menta kas ta yo hi si sajan berkebaru kolong cejar ka ba ka por kwai kolong krebim tab dula jajan mit to ini sab no ya menta ya kan kan notis kwai dok kha ka bahe bah bangam sapulia pi bahasa sengap bah namar hak ne ka tiga don ka loki do ka bas bah da ka bolero berkebar da ka marti altoแต่ตรงนี้นะครับอยากให้noticeควายดอกขากับได้สิทธิ์ใจฮับปอยจริงๆชัวร์กะที่ก็ควายดอกขาเป็นปัญญาจะอิบาอาร์นองเสียงบัดอิบาเตียสเลงดอกกะจะกะได้จริงๆชัวร์harus surok bypass merang shakanshiกะตริกันได้กะอาร์ปอาร์ตริกในเป็นยาวอาร์จาร์อาร์พลายกะโพสตังควายกะลองกันได้เดียมสเต็ปดูไลฟ์ดิจิเมตบัดกะดอทติเกตกะลองตั้งชีจัดติงกะชิติเกตแต่ไพรซ์ลองกุมในรุมกะบันนิงกองชิลักกะบาร์ชิลักกะบาไลชิลักกะบาซอชิลักกะบาซันชิลักกะบันรุชิลักกะบันยาวอาร์พอจาร์กะบาพราชิพอจาร์กะบาคันได้ชิพอจาร์บัดกะบาชิพอจาร์Pada kedua constellation price adu live potli mar hajar tingkat. Teki price lo mabiang manam ta joki perlok nomor tang cijar tingkat pinjo adu riu teli kilak. Te hak ta si garon ka Lockheed Road da ka Bolero ka Maningkong la ne ka pisa lailak. Ka baar pinjo da ka Marti Alto la ne da ka pisa silak. Te ka balai pinjo da ka pisa arpojar ka basaw da ka pisa chipojar. Pada kedua tiket ka long tang live spa tiket na pisit arteli tiket pinjo Sunspa. Tila duna chispa tingka. Tiya kali kalau kidro en penilai kai hak por ars tengan mir te tiki pajba dan tiki parlok ba ko aban kitang ya kalau lo kidro ru sawan ha chwa ka ars teng chwaban penilai kai ya kan kalau kidro ban tit kenapa pinjo ya kan ka bolero ka badang tip top ba padlak don ru da ka aloy kan ka bolero ka bangalapan iya pinta ka de kan hi ka bolero ka badang tip top ba te sawan basa lej ha ka te sni sajan arp adrik da benyo arjar apply tiki ba kirawan ba ko aban kwai ru so ha lej ba ka si soding pan bu saka hak por saudi jan met te en te dok ha du nyokin tal ha kane kapung telah ko aban tik pokmuni company sebab punau ne nombar kendai lain riu nyo not san nyo kendai lain riu not kendai pra sau iwe nyo lain pra nyo kendai pra san layar riu san te parlok bro so bahasa lej la vidon kapisa ban lej chakne komchan pai dok kha namar yo ba kini kilak riu teli de ki jong pi ane yo ba kane ka bolero ru ka yo kade ka jong pi te saya don bok saya yo yakni bolero ba kini kilak tang kane kade chboni seng dua ha ka sni